Kali minta lang tayo. Haimla ikama itu ekta certificate lele si sal ching taile om mai tham ma khange usa hujing mai nya kem sai ata kem go matle tele bu usa ko chu apai 2 minit 20 minit ba ek din di kem lakham le changai kem tele sa dawa ko le ngan chu me kem mong mai le sa dawa ba gaman ma kem ni chini ni kon tam kem lakham ko le ya certificate ekta memory kurim le ko me decision la le jing changpu le khama item tele item kunyu janga ma ya pura mal le changai akoli yaman ga koli khama mai hu phale le ga le kue ikama certificate ma office of the order of baptist fellowship it's the 2016 district loading arunachal pradesh christmas certificate of appreciation Order of Baptist Fellowship Christmas Celebration Committee is pleased to present this certificate to operations to Master Panpa Arangham and his family in the grateful recognition of his generous and contribution of the one cause. Toward the successful celebrations of the Christmas and Order of Baptist Fellowship held from the 24 to 25 December 2025. Him, for the Son of Man comes to the sea, and he said, the word was lost. Luke chapter 19 verse 10. We sing appreciation and pray for God's continued blessing. Lele yamai lekar tepe sama secretary sama ku singuca lele lekatai ku kuliah memori acha om han pang metu memori om tile pha ko chu lak lahar ko chu ya changal hom le cham changal thai ngab le ya memori chang kule ya jing khao le ni ken ti pha te kule kem mong mai ta Pakistan khana kem ta mong kan mong mai ni kem man pang mat le pa to pa chi kem man pang ma le chile pa item mai hu bong soi chlai le pha kap le kem man ki samaj yoban pa pi tu ke yen pa ma ti ka ko ni di ki tu cham hai le ya Christmas kem memory kom tele chile nok bangai tao ka ko le kom tele ding le ya pura ami ju lu to ina ma ko le nam nok chbang ko le o pang bang ko le ya yoban ta motu bang chika ko le yoban ta present yoban pa man male ya ko me de ding kap te bu